салом шунавандагони азиз, нашри хабариро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. аз 3 декабри соли 2019 дар назди Бонки миллии Тоҷикистон маркази миллии прогрессинги интиқоли маблағҳо ба фаъолият оғоз мекунад ки яке аз шартҳои асосии ин марказ ширкатҳои пулфиристӣ ба Тоҷикистон бояд дар Бонки миллии Тоҷикистон суратҳисоб кушодаву маблағҳои калон ҳамчун гарав гузоранд. сомонаи Ахборком менависад ки чунин шарт барои ширкатҳои пулфиристӣ дар ягон гӯшаи дунё вуҷуд надорад. рӯзномаи Коммерсант бошад менависад ки аз 3 декабри имсол имкон дорад ки интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон қатъ гардад, чунки MoneyGram, Contact, Western Union ва Золотая корона 4 ширкати асосии интиқоли пулӣ ба Тоҷикистон то ба ҳол натавонистанд ки шомили маркази миллии прогрессинги интиқоли маблағҳои назди Бонки миллии Тоҷикистон буда пайванданд. оиди ин ҳолат та як ҳафта намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон, Бонки марказии Русия ва ширкатҳои интиқоли пулӣ ба Тоҷикистон дар Москва музокирот доштанд, аммо ин мулоқотҳои якҳафтаина бенатиҷа анҷомида, намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон дархости ширкатҳои интиқоли пулиро ки барои муҳлати пайвастшавӣ ба маркази прогрессингро барои ним сол дароз кардан хоҳиш намуда буданд, ҷавоби рад доданд. аммо Тимур Аитов, муовини раиси комиссияи палатаи савдо ва саноати Федератсияи Русия, ҳангоми суҳбат ба радиои муҳоҷир ин амалро ногаҳонӣ нахонд. Власти Таджикистана, я имею в виду финансовые власти, давно предупреждали о создании такого инфраструктурного элемента. Этот платежный шлюз, это инфраструктурный элемент финансовой системы, который решает много задач. И они тогда еще в сентябре организовали, я помню, пресс-конференцию, пригласили всех игроков рынка и предупреждали, что впредь перевод, они должны будут подключиться, впредь переводы будут осуществляться именно через этот шлюз. Поэтому никаких неожиданностей для игроков рынка это свежее решение сегодняшнего, оно не принесло, они знали о нем заранее. Конечно, прежде всего направлено на то, чтобы поднять роль и значимость национальной валюты, поскольку что бы ни подал клиент на вход этого шлюза, какой бы валюте он не осуществлял перевод, то гражданин Таджикистана всегда получит их в национальной валюте, в сомони. Второй шлюз, конечно, вторая цель в том, что этот шлюз обеспечивает демонополизацию местного рынка. Не секрет, что рынок очень такой неоднородный, и основным игроком является на нем Золотая корона. Золотая корона – это бренд, который принадлежит группе компаний ЦФТ, которая, кстати, и не совсем российская. У нее штаб-квартира находится в Чикаго, например. 80% этой Золотой короны, оставшийся Western Union 10%, а остальные игроки это 10%. 80, 10 и 10. И, наконец, еще одна цель есть, такая триединая задача, которую решает шлюз. Это он, конечно, позволяет легко организовать подачу всего самого современного набора сервисов и услуг, которые сегодня обязан, собственно, предоставлять и Национальный банк, и любой платежный оператор. зиёда аз ин коршинос поён бурдани саҳми Золотая корона ва баробаркунии рақобатпазири дигар иштирокчиёни ин соҳаро асоси нохонда гуфта, бар ин назар аст ки мақсади асосии ҷорӣ намудани ин раванд таҳти назорат гирифтани маблағҳои ба Тоҷикистон интиқолшаванда мебошад. Я думаю, что прежде всего основная задача, конечно, не расправиться с этой Золотой короной, а получить контроль над движением средств, переводом средств, которые идут в Таджикистан. ва инчунин эҳтимолияти ба миён омадани нақши назараси Сбербанки Русия интизор меравад ки ин тарзи кор барои муҳоҷирон қулай бояд шавад. Теперь, что касается других игроков, я не могу не отметить уверенное такое существование на рынке Таджикистана Сбербанка. Российского Сбербанка, который уже тоже месяц назад запустил свой собственный сервис быстрых платежей, работающих в Таджикистане. У него есть на сегодня 4 банка-партнера, и который позволяет родственникам, или иным адресатам трудовых мигрантов, самим трудовым, который позволяет самим этим мигрантам отправлять переводы на родину, которые могут получать их родные. Причем перевод осуществлять очень просто и удобно, потому что в качестве идентификатора счета, референса счета является, служит идентификатором, служит этот номер телефона.
тимур аитов қайд намуд ки ин тарзи корбурд замонавӣ ву ҷадид асту то ҳол дар Русия вуҷуд надорад. Конечно, видите, то, что произошло, это на самом деле современный тренд. У нас наш Центральный банк Российской Федерации в России тоже выравнивает условия конкуренции для всех игроков рынка вне зависимости от их величины. То есть, например, создаются вот такие инфраструктурные проекты. Там Marketplace называется у нас, который выравнивает условия доступа конкуренту со стороны малых и средних банков. Есть такой сервис быстрых платежей, который тоже позволяет дешево, быстро переводить деньги между банками, участниками этого сервиса. Раньше, я напомню, таким возможностью обладал только такой крупнейший наш банк Сбербанк. Поэтому Таджикистан создает инфраструктурный вот такой объект. Кстати, по пути Таджикистана идет Армения. Армения тоже запускает вот такой шлюз платежный, и с точно таким же назначением, как Таджикистан. И во многих странах они существуют. Вот в России пока еще нет. В России пока такого шлюза. Western Union яке аз 4 ширкатҳои асосии интиқоли маблағҳо ба Тоҷикистон аллакай созмонҳои молиявии шариконашро дар масъалаи қатъи интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон огоҳ кардааст. Бино ба навиштаи рӯзномаи Коммерсант, Татьяна Мариева, муовини мудири Киви банк, ки низоми интиқоли пулфиристии контакт ба ҳамин банк вобаста аст, иброз доштааст ки ҷараёни пайвастшавӣ ба маркази миллии прогрессинги интиқоли маблағ дар назди Банки миллии Тоҷикистон шурӯъ карданд, аммо то анҷоми ҳалли ҳама мушкилиҳо интиқоли маблағ ба Тоҷикистон имкон надорад. онҳо банкҳои шарикии худро низ дар Тоҷикистон огоҳнидаанд ки додагирифт ва интиқоли маблағро тавассути низоми интиқоли пулии контакт дар Тоҷикистон то давраи номуайян боз дорад. Тоҷикистон баъд аз Ӯзбекистон дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар масъалаи интиқоли пул аз Русия мақоми дуввумро мегирад. ҳамасола муҳоҷирони меҳнатии тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон анқариб $2.5 миллиард пул мефиристанд. акнун маълум нест ки шурӯъ аз 3 декабр муҳоҷирони меҳнатӣ маблағҳои худро ба Тоҷикистон чӣ гуна ва тавассути кадом ширкатҳо интиқол хоҳанд дод, чун то ба ҳол ягон ширкати интиқоли пулӣ ба маркази миллии прогрессинги интиқоли маблағҳо пайваст нашудааст ва дар Банки миллии Тоҷикистон маблағҳои гаравӣ нагузоштаанд. ин мушкили кай ва чӣ гуна ҳал хоҳад шуд, инро танҳо вақт муайян хоҳад кард. дафтари матбуотии департаменти полиси вилояти Оқтепаи ҷумҳурии Қазоқистон хабар медиҳад ки кормандони полиси ин вилоят 9 шаҳрванди Тоҷикистонро ки дар роҳ нақлиёташон аз кор монда буд, аз сардии ҳаво наҷот доданд. дар хабари полиси вилояти Оқтепаи Қазоқистон гуфта мешавад ки кормандони полис ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ дар шоҳраҳои Самара, Шимкент микроавтобуси мусофирбари Hyundai Starex-ро мебинанд ки аз кор мондаву мусофиронаш ки 4 мард, 2 зан ва 3 кӯдак буданд, аз сардии ҳаво ранҷ мебаранд. кормандони полис мусофирони тоҷики дар роҳ мондаро зуд ба наздиктарин меҳмонхона бурда ба онҳо хӯроки гарм ва ҷойи хоб муайё мекунанд. гуфта мешавад ки мусофирони микроавтобус ҳамагӣ шаҳрвандони Тоҷикистон буда аз шаҳри Москав равонаи Тоҷикистон буданд ки бо сабабҳои техникӣ нақлиёташон дар шоҳраҳои Шимкент, Самара аз кор мемонад ва онҳо соатҳо дар сардии ҳаво истода ранҷ бурда интизори кӯмак буданд. ба ҳамин монанд низ давоми моҳи ноябр дасти кам 3 ҳолати дигаре дар шоҳроҳҳои касногузари Қазоқистон дар мондани мусофирони тоҷик хабар расида буд ки дафъаҳои гузашта низ кормандони полис ва ҳолатҳои фавқулоддаи Қазоқистон ба вазъи ногувори мусофирони дар роҳмондаи тоҷик расидагӣ карда онҳоро ба ҷойи хоб ва хӯроки гарм таъмин намуда буданд. имрӯз 2 декабр автобуси мусофирбари тамғаи Неоплан бо 74 мусофир аз Тоҷикистону Ӯзбекистон дар ҳудуди вилояти Қизилурдаи Қазоқистон дар шоҳраҳои Самара, Шимкент ба як мошини боркаши тамғаи даф бармехӯрад ки бар асари ин садамаи нақлиётӣ 2 шаҳрванди Тоҷикистон ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта шуда ба бемористони ноҳияи Арал интиқол дода мешаванд. ронандаи мошини боркаш бошад шаҳрванди Ӯзбекистон буда дар ин садама осеби надидааст. дар ин бора аз хадамоти матбуотӣ ширкати роҳҳои мошингарди Қазоқистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар доданд. феълан дар ҷои садама кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабабҳои сарзадани садамаро меомӯзанд ва аз ин беш иттилоъ дода намешавад. хабари варзишӣ низ ҳаст. шоми 1 декабр дар варзишгоҳи лижники шаҳри Москав мусобиқа аз рӯи варзиши муҳорибаҳо омехта баргузор гардид ки дар он варзишгарони Русия, Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷону Гурҷистон ва Эрону Афғонистон рақобатҳо намуданд. 7 нафар варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқат ғолибиятро ба даст оварданд. дар рақобатҳо дида мешуд ки варзишгарони тоҷик дар баробари рақиби худ истодагӣ карда бо дастгирии мухлисон ки бисёр ҷамъ омада буданд тавонистанд ба пуррагии ҳамашон ғолиб гарданд. шунавандагони азиз, дар охири нашр
نشر خبری شما را با وضع باد و هوا برای پگاه 3 دکبر آشنا می‌سازیم. در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف پایتخت پگاه هوای تغییریابنده به بارش گفته می‌شود. حرارت هوا روزانه 14-17، شبانه باشد تا 8 درجه گرم می‌شود. در مسکو باشد پگاه بارش برف پیشگویی می‌شود. حرارت هوا روزانه 1 درجه، شبانه باشد 3 درجه خنک می‌شود. در شهر سن پتربورگ نیز بارش برف گفته می شود. در نظر است که شب نیز برف بارد. حرارت هوا روز و شب دایره 1-2 درجه خنکی را فرا می گیرد. در یکاترینبورگ 3 دکبر حرارت هوا روزانه و هم شبانه 8-10 درجه خنکی را در بر خواهد گرفت. در نوسیبیرسک شب 3 دکبر بارش برف گفته می شود. روزانه حرارت هوا 13 درجه شبانه باشد و 6-8 درجه خنکی می رسد. در شهر اوفا باشد پگاه بارشات پیشگویی نمی شود، ولی هوا سرد بوده. شمال با سرعت 9-11 متر در ثانیه از سمت غرب و جنوب می‌وزد. روزانه حرارت هوا 11 درجه، شبانه 9 درجه خنک می شود. در کراسنودار باشد نسبتاً هوا گرم است، ولی در روز 3 دکبر بارش باران در نظر است. حرارت روزانه هوا 3 درجه گرمی و شبانه 0 را در بر خواهد گرفت. نشر خبری را مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجیر شنیدید. با ما بودن را فراموش نسازید.